Hi guys, nongeye kubasubiza nk'uko bisanzwe ni seriveriye. Kora subscribe, nkomeza kugushimira wamaze kuba ukora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Noneho uyu munsi mbazaniye amakuru avugwa mu kipe ya APR FC, bakunzi ba APR FC, bakunzi ba equipe ya Rayon Sports. Mbazaniye amakuru ya equipe ya APR FC ndetse na equipe ya Rayon Sports, aho ikipe ya APR FC ndetse na equipe ya Rayon Sports zizakina ku munsi wa tariki 7 gahunda y'imikino ya shampiyona ya 2024 2025 uko ihagaze. Kuri uyu wa gatatu mu iki cyumweru dushoje harashyizwe ahagaragara amakipe azakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere. Ni mu birarane nyine, ni imikino y'ibirarane. Murabizi ikipe APR FC ifite imikino y'ibirarane bigera kuri 5. Ku munsi w'ejo ikipe APR FC ifite umukino ukomeye cyane. Nuvuga ngo uwo mukino nimara kuwukina izaba igisigajaranye ibirarane bigera kuri 4. Hasigaye ikipe ya Rayon Sports nayo ikirarane cyayo ndumva ifite match uyu munsi ikirarane banza na Bugesera FC. Kuri Gahunda umunsi wa mbere wakinwe hagati ya tariki 15 na tariki 28 Kanama 2024, aho Rayon Sports yakinye na Marine FC tariki 17 Kanama 2024 kuri Kigali Stadium, mu gihe APR FC yari yakinye na Rutsiro FC Police FC. Ndetse umukino wa APR FC na Rutsiro wari wagizwe ikirarane kubera imikino ya CAF Champions League yari yitabiriye. Police FC yari yakiwe na Etenseri, ariko uwo mukino nawo waje kuba ikirarane kubera imikino ya CAF Confederation Cup. Mu mikino yari kuzakinwa tariki ya 28 Kanama 2024, kuko aya makipe ubwo shampiyona izaba iri gutangira, ubwo shampiyona yabaga iri gutangira iyo yabaga ari mu mikino nyafurika. Amatariki y'ingenzi, umukino uba utegerejwe na benshi muri shampiyona kuza ikipe ya APR FC na Rayon Sports. Uyu mukino uzakinwa ku munsi kuri tariki 7 z'ukwa 12. Uyu mukino uzakinwa ku tariki 7 z'ukwa 12 saa 12 z'umugoroba. Ukinirwe kuri Kigali Stadium cyangwa kuri Amahoro Stadium nk'uko bigaragara ku ngengabihe, ndetse ukazabanza kwakirwa na Rayon Sports, aho ikipe ya Rayon Sports yagiye ibyifuza cyane. Tariki 19 Police FC yari yakiriye Kiyovu Sports ku munsi wa kabiri tariki ya 14. Ibyo ni igihe nzeri, ni ukuvuga ngo Kiyovu Sports yari yakiriye. Ni ukuvuga ngo tariki 19 nzeri ikipe ya Police FC izakira Kiyovu Sports ku munsi wa kabiri tariki ya 14 nzeri y'izuba 2024. Kiyovu Sports yakire Mukura FC Kiyovu Sports, kandi tariki ya 22 nzeri 2024 izakirwa na APR FC Mahoro Stadium cyangwa Kigali Stadium, kubera imikino APR FC yakinaga zari match za CAF Champions League zatumye igira ibirarane byinshi. Tariki 2 Ugushyingo 2024 ni mu kwa 12 tugiye kwinjiramo. Rayon Sports izakina na Kiyovu Sports kuri Kigali Stadium cyangwa Mahoro Stadium. Mpamvu turi gushiramo cyangwa tukarendiriye bihagaze. Imikino ibanza izasozwa hagati ya tariki ya 22 na tariki 23 Ukuboza tariki 20 ya 2024, mu gihe iyo kwishyura izatangira hagati ya tariki ya 17 na 19 Mutarama 2025. ngira ngo ntacyo mbahishe, ngira ngo ayo makuru ngiye niyo mbazaniye, ahubwo nabasaba gukora subscribe. Gushimira cyane wowe wamaze kuba unakora subscribe,
uri intwari cyane, turagukunda cyane guys.